tifge dawru furihama koddevuma fahuga mi magamu mi bagutu huswe pavuma ekuga mi partiya ki algonmen ehame lobiwa partiya ka wathive mi partiya komme gote woman algonmen nede thive algonmen furtamaves Ustaz Hasan Latifa wara boda syukur dannawalan emanik faanuge chairperson kamuge dashun mi partiya hoddawa debi bodati adya khilaf kamiyabi takattaka mi intikhaba ki algonmen wara muhimu intikhabe mi intikhabu muhimu wani mi partige mustaqbala mi partiya rayitun kura ummida mi partiya rayitun kura itubara gulifawa intihaba kawative mi intihaba vegendane vedane gote ge sababun den algonmenge rayitun adi mi partige memberun hasa gotegga e ummida partiya kura ummida itubara meduga e komme pada gote visvedane ehen kamon alugandu mi wada mi kurani hagigatuga aluganduge hituga mi partiya deifawa loibbege sababun ihtiramege sababun alugandu ferunissure huri partiya ka wative tibefunna ekuga mi parti mige kuriga derahaletahuga vi wagutuga hureifawa mi heka wative adi ufaluga bes hureifawa mi heka vitive alugandu mi intihaba wada kurma nimuma ekuga aluganda hinhama jehun libugen diyei upaverikan libugen diyei emme furatama bes alugandu gatuga hippevi bebe fulna ki ege terega rayituge majlihuge naborais iwa abdullo algon menge party ge chairperson kurige Ustaz Hasan Latif algon party ge naborais Hasan Latif algon menge party ge warag khidmatter Ilyas Labib algon menge party ge algon menna ekuga mirashabese ziyarange kurabamu egendawa ituru bay memberu misalaka Firshan wadde mihingos kitamme bebe fulne emme furtava salgondu gatuge hippevi ebe ful algona hinhama jihun libuni mi party ramzu kodde bebe fulnan ebe fuln viitive mi party ya deragoten eduma duwa hakuwes edi wada nogannawane mihun nabative bebe fuln nabative tibe fulne ke efadan adi hama aluganda ke efadan ebe fulna ki mi party ramzu kodde bebe ful ehem bima alugona warabbodu hinhama jihun libigendiye algona hama hagigatu gaves kommes waraka deravesve laduwes gannane bay zaatuge mihun midani waluga algondu gatuga hifina mayes sababaki algon mege thereya nisbeba bay bebe fulna kives biharakan as ingeto mulin mi partiya mulin ehem fikuren ehem visnumen ehem zaategge mulin ehem echchaka mi party badal kurumuga masekektuga ule bayka baati kommeves zaati amilla manfaen hoduma maseke kura mi humbes warak ginange bufede hitamaya ekuga mi dannawane ehem bima alugodan hinhama jehun libigen dani midennevi bebe pulun alugonu gatuga furtama sippevi tive irada kurabi alugonu mi kura masekkatum mi intihab hama wara rangala mayraska rahme pulun kamiya bugen dane alugonu men miharuwes daturu kopimu rajyege bodati daira taka rattaka malegres dorun hinga call center ge natijata se upene algondu men irad kore biya miyadu intihabu bebias madama intihabu be anettu intihabu bebias irad kore tibe ponna ekuga algondu men mi intihabu kamyab kora mi party ge mustaqbal irad kore ujala kurana mi party ge dembes mirajye going emme itubar rajituna mi party ga memberun itubar kura party yang hada dene emme bodu ummidu gotuga adives hada emme kamyab party gotuga irad kore biya algondu men mi kura masekatu koddene derekamaki bay pahara hamati be pulna baddal kura be bebe pulum mi intihaba wese bugulwa projecta rashuge projecta wazira mikahala gulunta ke gula hagigatu gadannamanto e gulwani kiyen ei kiye tibe pulunge mi rashuge project go wahakene tima kali alafawa amilla komes zatege manfaege wahake isharange kurane hagigatu ga mirashuge project nuhuttene tibe fulna waudu take nuhuttene sarukaruku nuhuttuwane ppm ge member nisbeba daira tawge hingani project ebima project nuhuttene ingeto bulin ehem wahak prodakani mi intihaba ki ingeto sarukaruge wazirunge meduga mubarat ennu ritige mubarat vesnu ingeto mi mdp ge kuriyan oi passahara chairperson kamuge intihabe mi ilanu korevige howa home mi adi mi zamataka debigen dane gota mi party demi otomataka ala afiya wale ehem bima mi hama ekani waziru kamuge baki oi kuru doluwahara
mi party ge chairperson kama mi guluwene kan kamennu ekamako egota bay mi ho guluman mase kuratan pade hitame bodu oluwalume ehmima algonu dannawalam beenu mi party ekatigandakan heduma mi party haassa gotege rais muhammad nasheed mi party ekaheri kurumattaka bayeko e kura kurumaki algon me ekakuwes balagannane kamennu mi party ge ebbes member ko edene kamennu mi party ya dembes oin ummidaki mi party hinge ummuga ehera hibbara ehera azuma ehera visnupula tasavvaru ei devana mihakan annane kahala hibbare tasavvare no adeya khilaf be premya rais muhammad nasheed baki ko beru ko mi party ya bes mi gawma bes onnane mole nonnane ehmima algonu eden algonu gowalan mi babata mi visnumuga maseke kurawa bebe fulmbes ekan egota nukurebuma mi party ekatigadakkan heddomattaka huriha be fulmbes maseke kodduma iradu kurabiya algonuge amazaki mi party ekatigadakkan hedum algona ekan kurebene algona meduga ruli anna ma boda nafuratu kura bayeko mi party ge terega nutibe ehem bima alugadan iradu kurabiya mi party ekatigadakkan hedena alugadan iradu kurabiya mi party gelle munda ummidu alun genevene alugana hipattana mi party ufeddi usul tawga hamatawga asas tawga falsafa tawga mi party ya medu mihum fuhi kamen ääsi tubaru gelle mudani hagigatuga danawanto mi party ge aslutan usul taka bay paharu durada tampenna tibe kankan kure munda gotun ekan egota bamunda tibe iradu kure biya algonu men mi party ki warugoda party gotuga hadana ummidu oi party gotuga hadana dembe suri intikhabta kamyab kura party gotuga algonu hadana tibe fun naikuga warabboda shukriya tibe fun ide purusata